ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Hinyau Trap Youth Council so Yong Circle haga Shitarik Uluber Arhajar Alpusau. Kalapan sengau sya kitendong skor jong ka Sarkar Jela halor kijing bat kijing duna. Kibaya day bat ka so Yong Community Health Center. Kitkot jong ka seng hapok kijing alam jong President uba Burning Star Shabong. Kilapan sengau yakini kijing duna jong kani ka jaka ay jing sumar haga menteri ka kot ka kya ka Dr. Amperin Lengdo. Haga jingya keren bat kilat pasai kubor hadian ke jingya kenduk ya ke menteri. Uba Burning Star Shabong ulaong. Baga seng kalapan sengau sya ke menteri ya ki jing ujor bala yok na kipat ba khamtam. Halor ke jing le torti bat ke jing bom sim kia jong ke soyong CHC. Kentup ya ki nurse bat ki doktor. Haga jo ke por ulaong baka seng kala kentu ya ke menteri. Ban penbiang ya ki tiar ai jing sumar hapok ane ke hospital bat ru ya ki nong trei. Kenang bakindup laban ai ya ke jing syakri ke papaka. Nakaliang juni ya laya persoi ke jing kaba nakaliang ka advice nakaliang ka CSC sayok kala sam jing habai day ban sumari ba ju ya ke jing jong ki ba ki bai ko habai day ba ka jing le pa sumara po CSC nilai kan sibut ke jing ta sini mata ada kelas lam lagi kan. Tek kebangikan mentah kalau mbak kalau kejing tujuan yang baik anak support bakasi si soyong kamu bisa nolakan ayat apa ya kata kajing sumar kumba kadai kan ayat kum kekedan jong si nilai kan tuh HBD kajing duna joki dokter kumba kalau hi po soyong ki dokter ki doktor ki duna senak tak tahu kamu ban perform yang terjadi kumba si kadai ben nilai kan nilai kepat di minister balak nokno ba nakaliang Sarkar kadai bantum ya ki dokter ka kumka habini kapta ini bat doktor kat kumka guideline bala kadai udah IPHS marbalai kumba kalong menta hapos yo hiduna nak tak tahu ki sibun ki berak dah jingduna jing doktor tesoi bat ka benta ka banang leng juni ni kran awak ibrom ki doktor ibrom ya ki nurse atau sini bangile tu kemut bangile ban torsor ya ki hande ka jinglet jumi kalong ban lak ka jing syah lo ka jing jor tu ba yang ada atau sendiri dalam jano untuk kembali kami bila isi di press ketika kebangikan nilai jumi kamu tidak pergi bentar awak ki doktor ki dos di pedan program di program jadi tidak pergi bentar ke bah ki doktor lalu ki nos ikan hek iki baik lalu ikan kita ikan ki bah penbong iki baik telan ba jok kejingkan joki ru lembah kejingle joki ru kapelong baik bandu jing senya ya dari sisi bila ya diskus bentar sini bat nakaliang jumi ajemut si minister Sarkar ba nang banla kita ki kumba kalong kaneka National Medical Commission Registered Medical Practitioner Professional Conduct Regulation 2023 kane kala kedau ba kita ki ba kamtam bisa dawai dan kita kamtam ni kita ke ba stom balik tak sumar ada kisah ayu ki kisah penben dan dek siapan kentat ban sumar nakaliang jongki pa iba akila ban a ki jujur Sarkar dek kebangikan hane mentah kalau ban nakaliang Sarkar kani ban launch the toll free hotline number na mentah kini ki non stop malbalai hapor bagai kerja kumbine ki bom stop nat kitu kinok stop le ki bahaya kila ban ujur sia kaneka Sarkar kenang ban nakaliang Sarkar kan simkia rok tara jinge Sinong bagi labuan hapos sayong sih berhapos yang sih adung handeng koi walang antara nokse antara welekun tak tadi dia hapos yang sih kumba kalong kijing jual babon hi kita ba kile meng pat kinong
dokter. Nah, kata dia ke main ke ba ujur ba. Kata dia ke sawai pat ka benta, teng la dak benta kilik kan to. Kinos kim macam masin yang tak responsibility bakin ai rapor bagian. Bakin nyerat ni ba apa bagian. Kata dia ke don lu kicik ujur ke ong ba la dak kilik sendawai ko si. Aja ka bagi doktor na de kinong sumar to kin ai jing sumar pa no e kisiwe ba kamla ba sumar de kata jing stop. Teng dia teng isu ibarat tu. Nang kasih yo ka pa sa we. Da ka ai daw ba kam biang jing sumar. Lo kita jadi betak ba. Nang kita. Kesuai pat nak ba jadi pat jing duna doktor. Nang dia ba suruh lepas lu mene ba ka jing duna doktor ni kalong ba ki duna doktor mentah ni pon me kalian. Kumta kimla bantung ya ki doktor kiba don kam ate po si tik ai ba naglian ni minister ila Aisyah sini lomba dalayo i doktor saya salah bantung i doktor ate po si ki ba dona ate po so yang si ki don kita di badan dona tenaglian tungi nilaikan kumbalong ka tiar x-ray umum ban x-ray tai ki kapat don mentak yang kedua tenaglian tungi nilai kerpat minister balong non yang sarkar yang kita baru kita kilan kampus. Tenang liang minister ila ular yang ni ba ijika yang ale ba yang cek ini kampus. Kajingkan yang sarkar tentang kalau kampung ini ke jingsisya. Kata ngilai kan meneru kalau kampung ini ke jingsisya. Tenre ban ong ban yang sarkar kalau tembiang nadong sedong HPD ba ka kocek ya kamtan jinong kendong ni ba ka jengai na kata jingsisya. Deke ke bangi kentu na liang jumi kalau ba nilai kan meneru ba kata kajing itu jadi minister kalau jengai na kajing siya bangi kentu yang kata ke ba ikan long ba kerkum kajing kamu cok di ba jadi ban perbiang kita ni di doktor tu bakal mentah hadu mentah ni jam perform di doktor tong ni dok tendai don di doktor di basin sti don di doktor tiba le pule tendai kum bakal mentah ni pos yang si doktor di doktor di perform itu jenas pat jenas hadu mentah ro ni pa yo jing titik babiang kamba don katau katne kalau kamlong pat kerkum ka kerkum bagai guideline balak ada udah IPH. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.